Kan tron mol mai nga thua tam deuh hleka tun tu ma hian ka PS nen chau kan kala khuta amuna kan chief secretary le kan resident commissioner ten atul huna min troi oma amaro chu 1-to-1 pakhat chau prime minister le home minister te chu midang roi lo mal chawa in mu ten do wangin keimain ka kal deuh bera chuan ni khat chau kan chama delhi a hianin chumi chung chuan Dr. Jay Shankar External Affairs Minister nen kanin mua Prime Minister nen kanin mua in Union Minister for Ministry of Road Transport and Highways pu Nitin Gadkari nen kanin mu boka Home Minister pu Amit Shah kanin mu boka kanin biak na Home Minister nena kanin biak na han bozui ngai ama bangin Home Secretary nen kan hanin muzui boka tichuan Civil Aviation Ministry and Secretary tenen anni hi chuan kan thlen ina minron mua chuan kanin kom boka chuan hon pain Kolkata nikhat kanron sama British High Commission kan tloa in kom na kan neya tin Merchants Chamber of Commerce and Industry kumza chuanga upato heng sumdon na khovela chuan India rama chuan om pol ania sumita chuan Chief Minister ni minlom saka felicitation program and siama Tatsuan kan wakala press meet and local maya inkom na kan khan press conference aningal tamaya Tatsuan kulama press meet po an kim le tin Delhi Mizo Welfare Association le kan ko ran try to the leisure life try to te so lui kan kil puya so tiang bokin Calcutta Mizo Welfare Association te zir life way to tele ulaya kan pastor sang khattene ni jana khan chalui kan kil boka tichuan kan zup kala thil poimo kan han soi te hi tlang pui puin pakhan na chuan Manipur le Myanmar atanga refugee local and call chungchang ania ami chungchang a hian Myanmar nena kanin kara hian border fencing da tumna India sarkar hian alone ya tun ministry kalta nilo amma sazo ka MNF ministry khan triau dunga border fencing nei hi anlo zuk rota resolution assembly khan and puluta khatila khan ZNP kan ni ZNP legislature party khan kan pompui thailo kan pass pui du lopa kan chuak tau to chemical zel te po khani na langa tu na hian refugee te anlo kaltam le ta ka wangin border fencing nei kha anlo ri ru ka amaro chu khilai boundary ki barlui ramri ani hi ramri an siam don khian min ron lova kan fiat pui lova kan pompui bok hek lova engtiknia ma chuan zo na thlak te ro rel na pakhata kan la omang ti khir tu kan nia ZPM te hi sumi kan Greater Mizoram policy nen chuan a in kala tin India sarkar hianin pakhan barat antia Greater India ani ve ma yang chu sumi dream chun nei ve bokani sumi nen chuan kal koptir alorem chang viawa chuan khilai khian fencing kan da turin lo
kan da chuan he bar lui ram ri hi India hian kan pompui kan recognize ti na ni dona kan ram ri tak tak so khi ta ani turani he hun hi kan la thlir renga chu wang chuan elai hian fencing kan da tur ni lowang kan pom thei love kan ti a chu min pompui via vin kan ria a kan zo reunification kan ti le akan barat anti hi kan kai kop ani ber mai chu wang chuan khilama kan u naute an du wang po ni lawa elaya him na zonga local te hi an ri ru kan ti na tur ren lo naki na ro rel na pakhat nuai kan om hun tur kan thlir tur ani heng te neu te chu tun temporary thilani ala re mai dona an ram te pola zale na ngan hole duanga chung hun te chu kan thliranga chu mi pia lam chu kan thliranga ya chu wang chuan heng kan u nau te ri ru hi kan ti na thiang lo ni kan ti a ni thatakin hei kan soi ho a border fencing da hi an thul tura ka ngai India sarkar hian tin Myanmar atanga refugee law om te hi chin chia na bik biometric identification siam sak turani tin sarkar ma sa tang khan Home Ministry in alo nor to a kan sarkar ma sa khan enge mo chen a local pui to a ma po an lo la viau to a amar su in thandona khan an chol san ri ni ro sen ti a chu tu na kan din munania emi chung chang hi India sarkar hian ke ni mai emo min ti kan tia wanga han ngai tiam lo deuh kan nia alo ni lova foreigner reng India lo lut zong hi biometric identification nei tir vector alo ni to zoka chu wang chuan khatianga India ram pum pui man tur ani wangin ke ni bi khan ti lo dil kha an tan pom har se tak alo ni ve to a he India rama Bangladesh te bundang dang atanga aru ka lo lut ru tam tak kan nei to asama te po tam tak kan huwa khang buai na kha India hian pumpel adu to wangin hetia dan lo lut omreita citizenship nei le mai ta ho hi ti top ani thene turin biometric identification hi India ram pum puya introduce an lo tum to a chu in pom ve ngai ni thetiam te min ti a kan thetiam viava ama ro chu kan u nau ral tlan local te hian khatianga chin chia bik an han ni khan min thon hodon aniang ti hlauna lian taka phena hian an neya chu an ri ru ti rom tu ani a hemi an hau thom na hi chu kan ti re sak angai kan ti a Home Minister in assurance min pe a he thil hi an mani thon hon nan kan mang don lo thamuang takin lo om ro se an rama boy chung chuan kan thon hol wang ti assurance min pe a ten Chief Minister ini nangin nang point assurance lo han pero lo lau thong re su se thamuang takin om ro se ati a yang chuan kan du anga khami ka hanti lo khachu rembik lo wa amaro chu khatiang zonga lo thon na eng ba om don lo chin chia na ni maya foreigner an ni ve miu awangin lo chin chia ni ramaral muan huna te thatakan hon le theine tura ruam man na ani a hon ngam ani lo chung chu elaya kan hon tir don lo thamuang takin kan zinga an cheng ve don ti kha assurance wena po heng kan pedu ani tin khami achin chia na bi ka kha a portal oma tuna an portal man lai hi min man ti ran tum hi kan du vak lova achan chu dan lo lo lut thon ho tur te an chin chia na portal ani ve tlat mai min man ti ran tum hi chu wangin hei hi chu kan tan man an nuam lo portal fran min siam sak niang chu kan ti a chu Home Minister Khan kan lo ngai tu nge ti dan tia Home Secretary nen in soi dun don nia tia Home Secretary nen kan han soi du na
ti chuan porter fran buat sai dan tur kong kan ron zonga nga ruam man na kan ron siam ange an tiani ten tun ma khan tuna ministry tlata MNF sarkar lo sarkar tir sang ni le som pakwa khan maintenance of household registration bill kan pass ani kan legislative assembly a hian sang ni som pakwa kan pass kha India President Pompuina assent angaya tun tlangin India President in assent min la pedulova chu kan han take apa tun assembly ralta po khan ko enga mozat house a ke pon ka au cho puya hi enga tinga tun tlenga president assent kan la no enga nge kan sarkar in bo zui tun a engdin huna nge din enge har san na ti kha ka zo thina san na mu mal tak min pe thei ngai lo kan sarkar khan hei hi tuna hian kan ma mo ta ni ani na taka chuan kan chief secretary lui pulal khama idea khania mizo te hian kan pi pu atangin lal la lai tang to in khotina khochiar kan nei ni kanin chin chia ve thlap ani tun ma po khan chu kan nei lo awangin chu kan nei lo wangin tuna hian kan buai ta deuh ni na langa hei hi India President hianin assent min pesela hei min man tir mai ro ti chuan khotin khi kanin chin chianga hei hi chu a permanent a solution to rani a ti chuan foreign atanga lo lut kan rirwa chuan chim lampang khochaka kan unau te lampang ai mai in Bangladesh atanga lo lut thin te nan kan duani hei sumiania wang chuan nakina hei hi kan introduce thei chuan mi an pem don reng in ko thrana pem le kha kan lang chi hian an pem san tur khwa tangin pem le khan langa an lo kal na tura an lo chin chia ve lenga khami te khole tuini lo khachu khatiang kan thlia rang zung thei to dona ama ro chu ani anga kan bil kha pom harsa ti an lo ne ya withdraw le mai wala atharin ron thelut ula mintia achuan athara siam dan kha indu dan kan khesi lova chuwang chuan siam dang lam indu na lai in modify du lai kha appoint in home secretary min ron pe selangin chumi dung chu chuan kan lo siam thang atharin kan thelu don nia kan ti a hei assembly a session kan nei hun masa a kan payment thei kan in base ya atharin hei kan thelu lenga ti chuan household registration bill sarkar masalama an nor chwa zo lo kha kan nei thei tura kan in ngai ni tin a chom dol na da hi Manipur le Myanmar atanga refugee local chom dol na hi official a kalpui thei alo nilova India sarkar hi 1951 UN Refugee Convention a khan signatory an lo ni tlat lo mai India sarkar hian kata khan India sarkar hianin aminga sign ve lo wangin tu ma hi refugee angin India hian a en theilo ni ten chu mai chune lovin 1967 UN protocol aom le a refugee chungchanga chuta po chuan India hianin ming assign lovani khamiani wang khan refugee ti ming banga enkol na pe kha thil thei ani lova kaini rama chon ni lovin India ram pumpuya refugee kan nei ve thiang talo tlat mai ni enge ni hei hi an ngai to na tu ma ne ro hun lai tang dai to a til local chho to khan ni a chan kan juk traverse se lova tuna yan kovela hian sarkar za som kwa vel kan oma za sarkar za som li le mi sarkar frang za som li ten hei hi an poma an saina India hi kan tel lovani chu wang chuan refugee status hi kan pe thailo antia in no luigi po ani chuang lova ama ro chu refugee status pe chuang si lovin
ayen kol na ai ro chuan thei to pa tho ho kan tuma central sarkar le state sarkar in kan resource nei ang te an ni tan hian kan mang nona kan dena an khosak atul sung chu duat takin kan en kol anga sumle pai kan nei lo viau na in emi kong a hian central sarkar point mi thla thlam don chuang lova chuwang chuan lungai tur chu omin kan threlo refugee ti ming an pulo na a chom dol na ero chu kan kalpui don tho ani ten British High Commission a kan leng hian eta an ho tu paber India hmasak BL2 chu sung len chuan British sarkar atanga tranpuina relief measure om thei om te ron chet ve thei nei don em tin kan han soma kan theyang tokin ral tlante tranpuina kan ron ti ve don nia anti a maro chu sarkar kaltlang ni lovin kan NGO kaltlangin chumi te chu agency amangin anni po hian min ron puidon tin an deputy high commissioner po Mizoram ron tlo turin kan in soma ron zin chodona chunga te po chuan kan refugee camp te po hi kan tlo puitura kan in ngaya anin hen atang hian tran puina eng masat kan don thei kan in be se ni tin prime minister le home minister ne na kan soi chu tuna kan refugee nei te chu rele mai tur ani a Manipur atang local te pei chu foreigner an ni lo rim India khole tu an nia India constitution hian India le khole tu zong song khoya po India rama hianin an om theyang anin beng bel theyang ti hi kan right ania citizen song song in chu wang chuan Manipur atang local kan unau te chu India citizen an ni sa problem aom lo rim amaro chu kha India constitution khan do na India khole tui an settle thei in le lo an ben bel thei an phal sak lai ro chuan Mizoram bi kai ro chuan kha ven him na kan ne ya ILP mangin an du in kan rama chuan an local ve thei lovani khami protection kha kan nei sa BFR Bengali Strand Frontier Regulation British hovin amin siam sak India independent nuwa kan adopt zui tak zela khatuna hian danding lai lania kamin nuai khan ILP kan neya chu tuna Burma le Myanmar atanga refugee local te a hian he ILP nuaya Mizorama pon lammi lo lut te hi an ngai poimom zok ani ti kha ka thlena abik takin West Bengal le Assam Muslim ho an lo lut renga West Bengal sarkar le Assamin adal zo si lova kan thenom haila kandi district ate peichuan khang illegal migrant kha za somriat ve lai an nia chung me te chu Mizoram an ron chowa permit an ron la a Mizoram Muslim an tam lu tuk to hei hi kan check lo chuan nakin zela kan population balance po hi lati boy the ni a kan resonan kim min trauma hei zok hi kan ngai poi moni ti kha ka thlen ve a prime minister le home minister ne na heng ho identify nan hian biometric identification hi imang zok ang uti rot na ka siama eng po ni se proposal ron siam la kan lo enang an tia ti chuan kan official ten proposal an la siam nga prime minister ne na kan la the lu tanga a khami biometric aim kan man lo point ILP kan kalpui nan hi abula tanga en nona chambang om thelo tur le tuna hian khoya nge om voina exam nge lo lut nak tu ka exam nge ho tur khoya nge nom hemi riat na tur system thataki kan siam angaya chu phalna min pe ani chuan Ministry of Road Transport and Highway pu niti Gadkarni nen kanin huwa kan ram kong lai dan kan soya
tuna NHIDC lina kong anlaya kan environment anti siat na sat zia hi hi kathena hi atheng zui to turen lo kan ram anti chena sal tuk to hetiang hi kan ministry noi chuan athen kan phaulon to lo atia chuta chuan NHIDCL kong lai dan sakle zuala kan en puya kan control thai dan tu te kan soi tlanga emi chungchanga kathil thlen hi a press meet en an soi vek chi po anilowa a result in le mai don en akin tu nang hian an tal kan rem ti don to lo kan ram anti chiat zel hi kan phal don to lova chuta chuan ruang man na engam kan siama wan tlanga han puan chu chi po ni lem lo te la kha ka du tok mai la ten British High Commissioner kan len na hian kan ram mau atanga mau riak lak na tur bioethanol project chu din kan tuma Foreign Commonwealth and Development Office antia FCDO hemi te hi investment he project a hian anon nei ve dona investor zinga antel ve dona ti chuan tuna tanga rei lo te hian hemi mau riak sor na hi din ngal thei kan tuma chumi tan chuan in PowerPoint presentation minron pe sela ti chuan kan minister tele a concerned department official te nen thlir howila athang kan tia tunkar mek a hian chumi PowerPoint presentation min pek hun tur chu kan lo ruat to ma se ka jin le ta sia anon ti man lova kar le lama chu arang lama ti kan tumanga ti chuanin memorandum of understanding tunahin a draft kan nei to a hi PowerPoint presentation min pek nuwa sign mai thei ani to a kan sign nga ti chuan tungna mamit district a mau kan nei hi Mizoram kan mau nei song za pali mamit district a hian a oma hi kumli chung vel chu andu khop tok tur vel ania nitin mau tlon noi khat an mamo don ani ti chuan mau huan nei po hi kan farmer te tan ei zon na tham alo tling chho to dona kum ne upa hian thria ka nga bera heng engani ruwa chi sang kan nei te po hian thria kan nei ve thoma se mau tak luka tha hi amlova chuwang chuan kan mau tak hi hetia kan thon chuak rui te kan ti top dona tin tu na hian paper mill rondin du te poi min on dora a sen so song an manin ti vek anin huama amaro chu karlea min on mula chu planning lamin loje chiang phot sela chu min ho chang kan endon nia kan in tia tiang chuan kan ram mau te aniang anga man tang kai dan kan han dap ve mek ani ti chuan hemi hi kumin chung hian tran ngal kan tuma rampo tuna hian lei mai tur an hual to a baira bi lama khwanin ti chuan a thei chuan hei hi ti len chho zel tur ani a he ta mun danga po he tiang hi project hi pani pathum te chu la nei thei danom se a thavio don a kan tia chem tum ne na ei han mu ve mai theina technology dang ngai lo amau bula tanga ler thenga man thei ania chu alom viau tura kan ngai ani hei tin British High Commission hian haidal project midin pui hian re lova chu mumal zokin kan department nen la soi hova kongzan ni seng kan tia chuan kong lai tepo engama chen kanon pui theng chu min ti boka tin Mizoram atangin atam theyang ber nurse United Kingdom in ron thon thei chuan alo mom khopangan ti a
ti chuan hei kan ko khranin College of Nursing School te an nei chowa nursing lama hian chakzo ka ma kan lak thei chuan tuna mihring kan export hi housemate te na nuai nung ka tongan huat thuswa thok deuh lir kan exporta khatiak na nuai nung thok tura kan nula te kan tlangwal te kan thon chuak pho hi atlom thlakin ka ria ko hon vek thei hun hi omseng ti kha kari ro chuan oma ama ro chu technical mi hei plumber te engamo na sang vak si lo le nurse kan tiang te hi dima na sang em mani chu atam the yang ber an hlo a thabok sia nurse kan thon so thei dan kong hi min ngai to pui anin huama chu kan ma chop ania tin British Army a kan mi zonu la le tlangwal te an tran ve thei dan tur kong kan soi ho boka British Army han ni de chu chak ve tak takin tamin ka ringa an hlo tha ema he Nepal ho te point Gurkhali ho te po hi an la trang ringa sumi kong chu dap turin bo zui turin kan da bok ani tin Chamber of Commerce te ne na interaction kan han nei na hian Mizorama partnership ron nei te an chak maya andak zok ani ber mai kan zo na te min zo ta chu milam chu kan ya engtinge collaboration ten kan ti theng em an tia acha kan tama delhi kan cham chung poin kan rama project nei du rem lo miron mutrok kan tong nem ang renga thil thar kong thar in hong dong na fiat na hi an ne ni sumdong community le industrialist ho hianin chu adu na zong kan lak lu hi a thadon lova film kur takin khuta kan residential commissioner te po ma lo la turin kan in cha a thabik kan nula le tlangwal te tana industry lama le entrepreneur lama ma an son pui thei ngai tur kan ram ta na nok sak lo tur kan angai dona chu te tur chuan film kur takin itiang kan tia hotel industry rondin te an chaka steel factory te le oil seeds lampanga hemi oil la hianin kanin todel thein turin chung te po churon bun andua tin animal feed factory rondin du te an oma amik takin oil edible oil le he sangatso te rancho kan an ti renga kanin todel theidan tura khachu keni point kan beng aver zuala chu kong idap te ang kan tia tiang chuan engeni kong hi kan honzau angaya clear car te takte in khar khip Mizoram kan ni ahun tolova kan in expose ahun to khovela India khovela kan in expose anga khoveli kan ta kan ti venga ti chuan nakina kan nula kan tlangwal ten ram chua contract lian zong an thove thei hun chu mai ni lowen national tender chang ve thei tur le global tender po chang ve thei turin when atang kan in bol sai angaya thok le khata khadin buna kan chuang mai thei don step by step in kan kalanga engtik hunai ma chuan kharam ka kan la thleng ve dona chumi chu kan thlir ania chu wang chuan entrepreneurship lama te tho pui tur company thatak tak hlun tak an tama hengo he kan bo zui anga tina bik takin toy exhibition ron nei andua toy sa hian khovel hi China ina dominate ria India po hi aron dominate lat to maya chumin lata ata tal chu India hian adu ve a chu wang chuan toy factory hi mitam tak e zon na om thei tur ania kan thralizing a tui ve anom kan rin deu wangin exhibition nei an chak boka local exhibition nei phadan kan tiani chu transwan heng lai kan entrepreneurship te po kan entrepreneur te po loin ring ulangin ka exhibition a khan in lo kalanga thil kan ti ve them kan han holding policy noya khami ezon na lu tur kha mi tui kan om ve em ti kha kan ngai tuanga ti chuan central scheme om tlang om sa le kan han holding scheme
hemi hi convergence in kan kalpui dona beng nen agreement kan sign nga tun ma chuanin kan sarkar tena beneficiary an than reng hi party worker an recommend thina project engma tak tak mai lo tho tak tak po tum lo an nia kan ka beng lam hian an khechiang lu tukan owner lu lovani chu anin dem tona kha re thein turin mizo zinga kan beng service kan senior ber pucho ke hi kan la lut dona deputation in chung tenen chuan beng tenen tho ho na thatak in ring tonin ma kan la anga ti chuan loan thabi kan han tiang chi te non banking financial institution te po ladin so kan tum dona development bank kan tiang kha chu tiang chuanin kan thalai te tan kong ein hon thein turin kai mani financial institution nge tanga loan te an la ka guarantee te thlenga kan impact thein tur MSME te nena tho ho na kha kan ri ruwa oma nai vaya chuan toy exhibition chu nei photan kan ti ni tin civil aviation ministry a secretary te kan khenna an mani in minran huwa thil tam tak kan soya Mizoram helicopter service tamzo kan nei theidan tur ruam manna kalpuini se kan tia chuta po chuan helicopter lianchi ni thei selang kan tia district som pakhata helipad niloin heliport din ni sela ti chuan helipad himun som panga siambel bokilangin chuan heliport a hi chuan refueling te ti thei veka chung chu employment engemaw zat a generate don boka chung chu ti tum te ang kan ti a chu kan malang na tur kan ma chop ani tin tu na hian indigo chau hi service kan ne ya unmonopolized tlat maya manipuran buaya thona zindu customer kan han pung luaya affair hi uchuak tewin tu na hian anti sang ta kan thona chuan man hi sang lu tukani chu kan zu control thei si lova competition om lo wang ani a chu wang chuan competition om theina tur in airline dang in the Air India lak lu dan kong min lo zon sak teu kan ti a chu andin ma min lak sak dona tin kan airport hi khong e khalai not te kha airport not te kha ichina kalpa kan ti kha ichina kan otir chaka airport khan kalpain kan airport hi kan ron en tu na khonin ramp an lo siam ve kam rula ten ramp ani an siama in sum sen ko tam hle maya ramp ani chau in siama khu abang nei lovin ti ko an kalsan ani chu kan zo chianga a original estimate a khan abang khalo tel rang sia chu wang chuan abang hi ei no da tir nga ru kan tia verbal instruction kan pe top maya abang om lo chuan thi a lo thonga ru lo suranga passenger te kan hu vek don ani chu wangin khu til ti chi ani lova tar le dam lo te tan pe chuan angai na om lo hrim rinai na thui rep le nga la chu abang ti turin kan tia chu poi som sa alo ni nge a chu a ramp ani a tin aero bridge kan ti hi an lo da lova aero bridge chu airport atanga thona han lung hal mai thei akha ani a chu mi provision su an siam si lova chu mi han siam le tur chuan tuna china ka soya kha a ramp pa khu chu chiat le ngai don sia a boy tha khom mai a poi ka ti khom mai ei thona trum huna te chuan thona airport atagin leya kal lovin thona chunga kan lut ngal mai ani a leilon an do a khatiang kha an lo siam lova aero bridge kha provision alo om reng lova
maro chu tun mai han ti le thei ani to lova tin baggage area khu asir le lama chawan lo da le lama apani nia da turin instruction kan pe ngala chu a original estimate a lo tel vexa tel vexi kha ale lam chawan siam ale lam siam lovin ti kwan an kausana hei tur hian elo contractor hian atira estimate diktak angin hei baggage area hi asiam turani kan tia chu an thonghal tura kan ngaya tin khomi a chong chung an siam mek departure atana an tia khu khomi kong chong kan han ti khu vaibel se sari chuanga namrula na siam ania khomi a khwanin a dropping zone a khwan engma a chung zar lia tu omlo ni khatiani khachuanin fura kan lut kan suak tur kha ro kha kan do don ti na nia adik lo trim trima mun nia dropping zone a oma first floor a kwan ko ko a chung zar ve turin na lo tan ngal turin instruction kan pe ngal bokani chu tun hon pa kan ron ti ania a estimate a lo tel vek boxia khana na chu anti turani kan tia tin VIP parking a ran pa da kha kan ti bo to boka VIP big a ran pa turani lo kan ti ni tin kan airport hi a hau tak lu tuka kenia state house tu main state ta airport nei du adom mia to lova kenia re theiberina airport state airport kan nei hi thila thak deu pania chu wang chuan hei hi AI Airport Authority of India kuta emo Adani Group a emo in London ngai to ni seng kan tia chu ministry civil aviation ministry in minboi pui dona Adani Group po hian dio letter anon ziak to kan nena atu nena zok nge peila thang tia kha kan zir chianga arang thayang berin kan airport hi chumite kuta chuan lan kan duani tuna kwan night landing po kan lati theilova han upgrade tur hianin ti ngai la tamnu to ka khoi summa kan neilo SEDP atanga tuam hlom mai khania khatiringo chuan ram ro pui kan thleng dong lo enti kong man a cube don lo re reng siang sani tuna hian Gauhati airport ku a limit a thleng to expansion chance om mi to lo ni ku ai kwan chei that thei ni to lo leng pui hi nakina international airport atan po potential nei kan nia refueling system te engkimom se kimi far east lama thok so tur zong te po heta hian antrum du don a kong anai zok boka chung potential nei chu kan nia wangin ade ral na tur ahlan chon na tur a po hianin market nei tha kan in ngai ni atu zok berne na nge kan hlanang angam huai ne na khan hei chu kan hlan mai dona hei kan han malak na ania tin home minister ne sam ne na kan in karnam ri chung sang kan soi boka chu buaina le tharum thona hi thleng to mi alo sela ei chu political level a kan soi fel turani kan ti chuan tun ni sam pakwa hian Shillonga plenary session NEC kan nei dona home minister aron chair dona chuan Assam Chief Minister Himanta ne hi soidun turin kan da boka home minister in min riat puya tiang chuan boile nga ka phi chung lovin kan boi lo lai tang hian kan ram ri ching fel turin mala ngal a tha kan ti in rem dan kong ngai to kan tumani ten Delhi a khwan Mizo community khwan kan house lo khu Christmas ate kum thara te chapchar ku ta te han kho sak theina an nei lova ruai te kan lo the duwa kan thanem be to sia manja na cho kan han ate po kan leng lovani chu tiang chuan e wangin peace center kan mamwa peace center to ram lo da pro kan in tia chu ram le tur kan zonga nga
chumi chu kan hmu thei chuan peace center lian deuh tak mizo community chian ni than nia kan om theina tur kha sak chho kan tum don ani ten Calcutta po hianin cultural center kan mamua chief minister nena kaziak dona mun min peturin West Bengal chief minister khu kabatchmet ania 8 Lok Sabha anau pangber ve kan nia MP kan ni duna chuti lai chon kum som thum panga chau ve kan la nia alodam lova ka anuam sam lova ka mut man ta lova to kharem ta chi lova ani ne na hian ngen ngol takin cultural center tur mun kan dil don ani chu lot lin don le don lo chu thudang ni seng tin new town na kan house kan ron tlo boka kalpain centralized AC an lo nei how tak ema amen ten nan kum khada nuai sare nuai riat ten lo senga a that hei box si lova chu wang chuan split AC kan mamwa chu tiang tur chuan ruam han na lo siam ulang kan intia ti khu chuan classical le ni puya om ngai na om lova chu wangin kan nei na ko la rei lo viau na adin mun ko lo che viau mana ko siam that kan dua ten balingans rota kan Mizoram House masaber kha kan tlo boka kan chief minister masaber pucho chunga hun laya kan ria thin na nia alung pol lenga lo thia veka lo nim bura chuan kan sarkar kalta khan fral an lo tuma an lo fral fel to a Bible se somthum pakwa velin falin ka fia somthum pariat le tlem nin ka fia mi pakhatin alo leya aman po mi lo dong diam to a Calcutta welfare Calcutta kan house at hok tu te zong song le mizo welfare le kan student mizo zong khuan an ui tlok ani khu shalila amanin sol lek lampanga te new town lampanga te mundang leila aya try inside la ti kha atira idea nia ka lampang bo zuina reng kha am ta silova a rol ringot a khan man mo de norna alo oma tu nei tu sang atangin mani de mai khan kan sarkar tir khan aman an loin hlan mana chu a file te kan study kanen khan sell deed kan la sign pui lova ten kha nei tu tharminga registration kha kan la ti lo boka aman kan dong ani maya an memorandum of settlement MOU kan en khan an agreement kan en khan clause ni lai cancel le theina kha sarkarin thunei na kan lo ne ya chuan law legal opinion kan la kan law department ka en fiatir to boka chung mang chuan nilai jing a khan Delhi pana kan chu don jing a khan ka cancel tani ti chuan order po chuak to a poisa po kan return vet to atuna hian kan nei le dona khu an lom le a kan mi zote khuta khuan Z+3 kan sakan phala ground floor le chong thum tinania 60% for building ania and the rest of 40% for open space ti khanita chu West Bengal Sarkara and Housing Minister khu an municipal corporation and mayor ni nen alo chel kopa an ne chen chel kopa lo thianga chu min the da chuan a DPR thar kan siamanga chong ni dang khami ba min sak phal sak tur khan dililang kan tia atlo chuan keima po ka kalmayanga ama muturin abula building sang pui lo ama keini khatilek min phal sak kha adik big lo renga chu ka chumi kan sak thei don chuan kan JRC te residents to te le thil dang tap tak kha accommodate thei dona VIP lam de omnan te po
kan da thei do na ti chuan a mun ngaya tuna khuan kan nei let le to a sak kan tum mek ani ten tu trum kan sin hi kan maiden visit ani a tu ne na ma eng ma deal ka tum lo ka deal bok hek lo prime minister ne na poeng ma ka deal lo eng ma ka deal don lo se in mel riat na nei tu ra lo kal mai ka nei ka ti a chuan eng ma ka la deal ri lo wa an lo in hong ma mi lo welcome traffic an va in hun phei chu ke ma ni lama hun kan nei lo wa hun phei chuan min dai seng minister tam tak kan mu thei do na an ma ni lam zok te point min ron zai nual lama seng rem chang kan pe thei ta lo wa prime minister nen na kanin kom na tun tu ma chuan eng ma ka deal don lo se thalia ka local lenga ta chuan special package ka deal don cha project karon keng don ani ka tia local la tam thayang per azing thayang per kanin mudon ni atia chuan Nagaland deputy chief minister hi min lom pui turin thochana aron thlok lu dona nagat feile engemo aron keng dona chuan ikal le hun chuan min hruai ngei ro tia chuan prime minister nena khan Nagaland deputy CM hi karon hruai thengem kate eron hruai ro du le cabinet zong poron hruai ro min tia tiang chuan in po takin kan oma kha to ka prime minister nen hian in mu deuh zau reng tha kan ti du na ti chuan enge kan la dil don chu kan la soi lo wanga kan ram tan til thatak project lian tak te po kan han mi thla chuan om ve a kan lo tlin don le don lo chu thu dang ni sengin chu tiang chu kan tuan trum zu kal hi ani a ten kan ang lo chapchar ku ta hian kut pa turin kan som thlangota chu a o mai theilowa o lo mai chuang bok lova hun min pela arem chandan karon ngai tuanga chuan arem thei chuan karon kalange atia chuan arem thei don chuan kut pa te po kan mang anga ten Zai Shankar Dr. Zai Shankar kan external affairs minister hi lozin don boka lozin turin ka soma ani hianin kan marma unau te refugee camp te po en pui ka du rim fima tiang chuan arang theyang berong kal katumang atiani ten khang ba ka khan kan drug addict te rui hlovena min ti buaina salutuk hi kan buai puya tuna en mi khual tha pani kan nei me ka USA tangin pastor pani anon kala Presbyterian Church of America amite anni a helaya keima ge sangin kalo thlenga ti chuan kan home enge mozat amun an tlo to a an la cham meka an la tlo zel dona ti chuan an tlo thei ang te an tlo zo excise minister le social welfare minister nen kan pathumin an mani nen chuan a conclusion meeting nei kan tuma headline local na zong video an siama ut an mun pui American keng thadona ti chuan tuna kan ri ruwa chuan center lian tak rondin an duani center lian tak rondin an duwa helai an office tur lo dona thei te po kan om to a alomom khopa amaro chu kan center thren khat lo an tum ten an lo corporate vak lova apoi ka tia tuna home kan na yang hi chu in lama boina an siam lo nan enge mo chen kan da sang ani de umbaya an lo chua lein eng ma ejon na turan nei chuang lova an lo chua ejon na an nei theinan khatianga thiam thil enge mo tenen entrepreneur lama te skill development ate chortla ka chua kan dua chumi lo chuak chu kan han holding noya kenin kan lo tuam lo manga mani kulaya TBCC center kan zut lo te kha thalai tha mi zariat le samnga ma thu ka zuk soya kan nau zo minga ho annia eng ma tho chu anei lo thalai mi zariat vel khula kan tom ringot mai apoi lu tu khei kan ram tan
chuwangin helama hian chak taka kal kan tuma tuna America rama tanga palai local te hi e kar le an lom thleng dong na in kom na kan ne ngan hon le main chuan an zuk hot thanga America thil project lian siam thei tur nia min ngai sak chuan helaya project lian an ron siam anga ram te kan lo peang a sen so zong song an mani ti vek tur ania ke ni sen na tur om lowa ram te kan lo ngai tu sak venga tiang chuan a donate thei te kan om phe chuan a lo mom khopanga tiang chuan in kan rama rui lo ngai te ti tak tak a chan chuan na tho te po kan han tum mani tin a tober kan soidu 200 days program kan neya ei sarkar na relo te kan an lak chung hian kan official te felzia ka mua an lo efficient khop mai Mizoram sarkar na tok te taipon taima aran pon rang nan thok treu mana kan 100 days program hi tam tak tun hen kan achieve toni tin 100 days a han rol meu chuan 100 days program chunga kan khung lo hi engmazat kan ti man don bok ni in kan in ria kan officer te chunga lom thu kasaya tuna hianin engemo kan ti bel mek zela kan puan so ba ka khan tiang chuanin malak so mek zel kan tuma kan sarkar na tok te chunga po lom thu kan soi du ani ole kha zong khani selangin anin zo fia du te kan nem